बाहर आमर देख ना भल लगुच। नमस्कार सांग मैंने मु ज्योत्ना आपण मानक मोर आउ एक नुआ ब्लॉग को स्वागत। आशा करते मैंने बहुत भल थे मुझे बहुत भल अच्छी। आसतु स्टार्ट करवा आज ब्लॉग को। आज ब्लॉग केमी लगे आपण मानक प्लीज कमेंट माध्यम जनइबे। आ भिडियोटी कंटिन्यू देखापी मुझे अनुरोध करुच्ची। बर्तमान तो सकाल टाइम सकाल जलखिया सब सैला बर्तमान खरा बेल रोषेबास आरंभ करी। आ पूर्व देखीदेवा समस्त सह देखा करदेवी आपण मान सह भिडियोटी कंटिन्यू करवा कौन हो दिन सारा मुझे कौन कर सहित संपूर्ण भाव सेयार करी। भिडियोटी लास्ट पर्यटन देखापी मुझे अनुरोध करुच्ची। भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट देवा बिल्कुल भूलें नहीं। आपंकर गोटे गोटे कमेंट रे मुझे मोटिवेशन होगा चेष्टा करी। मुखड़ा देखा मुखड़ाटा कैमरामैन मैडम टिके रूप देखु पलट दादा तांकर बसचंती आम खोड़ी तांकर जाल काठरे लगी खोड़ी मु देखा आ ये दादा पुत्रा कौन कर जोता पिंधिकी जोता खोली खा ये तांकर खाऊचंती ये आसिले तमे कुआड जाइथिल कि हैं ये हमर देख एमिति ही हमर सकाळर व्यू के भल भाबरे देखि दियो जिया साबुनटा बढ़िया साबुनटा मो जानथि तमिलनाडु का बुढ़ा जान तमिलनाडु रोजे बढ़िया वासना बढ़िया वासना रहती देखा तो कलरटा केमती आज रख कलर बढ़िया साबुन बढ़िया साबुन केतल जो एना संचा गाधे आ बाहर जाजो नि आसी ना तो सांग माने छुआ तो समस्ते स्कूल पळेलेनी दियर बाबू झिया समस्ते ऑलरेडी स्कूल पळेले। बर्तमान मु एका पुआ को धरिकी चलली बर्तमान रोषे करने को रोषे बास सारे चलन देखिया कौन कौन रोषे करी रोषे सरला पुणी पुआ को गाधे देवी खुएदेवी बहुत कम मत गोटे बाहर जबार भी अच्छी चलन देखिया कौन हो अंडा बर्तमान भाजी तो सांग मैंने आपण मन गोटे कथा कहि मोर गाँव किसी भौणी मैंने थिले बा सांग साथी मैंने थिले मो ऊपर बेस पिला मैंने मत सब बेले कहे हेलो तू कौन जाई ससुर रे करिवु तो रोषे बास आसेनी कौन करिवु तो रोषे कले किए खाइबो ये एठी कौन होउची ये पदारे बोलुथबो ठीक घर को आसिले मामा ने मामा धरिकी तू काम कर तार खाली एम चलिवो हो तू कांद ना मो बापाटा बा जदि से भीतर किए भी वीडियो देखुव नातन दे कंड दे मत कह रोषे बास ठीक से हो कि नहीं है ना। तो सांग मैंने भात तो मोर आसला तो सांग मैंने रोषे बास मोर सरीगला ये डाली आठी अंडा भुजिया कर जड़े खायापी आला माछ बेसर सोरिष मसला आंबुल दे करदे चली जी पुआ को गाधे देवा गाधे सारापर पुणी आपण मान देखा हाँ ना भल लगुच हाँ है धन लो
ଧନ ବାପ ହଂସ ଶୀତରେ କେମିତି ଗାଧଉଛୁ ବୋଉଠୁ ହେଇ ଉଠି ପଡ଼ ଆଉ ଗାଧା ନା ଉଠି ପଡ଼ ଥଣ୍ଡା ଧରିଆ ଉଠୁ ଉଠୁ ବସିଛୁ ନା ତୁ ଉଠି ପଡ଼ ଗାଧେଇବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶୀତ ଲାଗୁନି ହାଁ କ'ଣ ସିଏ ହଉଛି ଥଣ୍ଡାରେ ପାଣିରେ ପଳେଇଆଲୁ ଧନ ପଳେଇଆ ଦେଖୁନା ଉଠୁନାହିଁ କେମିତି ଥଣ୍ଡାଟା ବଇଛି ବଡ଼ ମଣିଷକୁ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଗାଧଉନା ଟିକେ କ'ଣ ହଉଛି ବାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବଦମାସ ହେଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବ କଥା ନ ମାରିଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବନି ନା ସେ ସୁନା ପୁଅ ସେ କାହିଁ ମାଡ଼ ଖାଇବେ ଆଉ ଉଠି ପଡ଼ ବେ ଦେଖନୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୀତରେ କେମିତି ଗାଧଉ ଦେଖନି ଶୀତରେ ଟାଙ୍କୁରି ଯାଉଛି ପୁଣି ଗାଧୁଆ ଛାଡ଼ୁନି ଏଇଟା ମୋ ଧନର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗୁଣ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ହସ ଚାଲ ଚାଲ ଖାଇବୁ ଚାଲ ଗାଧା ସରିଲା ଚାଲ ଖାଇଦେବୁ ଚାଲ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଅ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଇଲାଣି ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଛନ୍ତି ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଙ୍କା ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ବି ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଆସିବେ ଖରାବେଳ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବେ ଖାଇଦେଇକି ରାତି ବାହାଘର ଗୋଟେ ଅଛି ସେମାନେ ଯିବେ ମୁଁ ବି ଯିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେମାନେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ ଭୋକ କରିବାରୁ ଖଣ୍ଡେ ପିଜୁଳି ଆଣି ଖାଉଛି ପୁଅ ଆଣିଥିଲେ ପିଜୁଳି ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଖୋଲିଛି ମାତ୍ର ଏ 2 ମାସ 3 ମାସ ହେବ ହେଲା ସେତିକିରେ ବି ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ଲଗେଇଛୁ ଏସବୁ କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେସବୁ କାହିଁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ଖାତିର ନ କରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ମୁଁ ମୋର ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲିଣି ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ଆଉ କର୍ମର ତ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଆଜି ନ ହେଉ ଯେବେ ବି ହେଉ କର୍ମ ତ ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିବେ ଫଳ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା ଦେଖାଯାଉ କର୍ମ ଉପରେ କ'ଣ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ କର୍ମକୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ନୁହଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ହିଁ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ନେବ ଆଉ ଆପଣ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଟିଟା ହିଁ ଚୁପ୍ କରିବ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିବି ଏବେ ତ ଖରାବେଳ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ସେମାନେ ବି ଆସିଲେଣି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବି ଆଉ ତାପରେ ବାହାରିଆ ଯିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଏବେ ବି ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଣିବି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ ମୁଁ କିଛି କହିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି କି ଜାଣିପାରିବେନି ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ।